Ni wirigiro bwa kwantuko ya kuya Jumatatu nitite na mbere kwagira na inguko gwatogeni kirinteto chetu cheru themwe na arua iri Jumatatu ya mbere ya mwaka jwangiri mirongo iri na itandatu ritwa ni Maureen Kinya ntagarura ni mbithirite ndi na mwaka jwagirite mwaka nkuona jokiojura ithari mubya mwene nya murungu nani ngatigira ekinya kwa ekinya mwaka junthe nkwithirwa nkigutamburukiria nteto chauma na kinyatia gwitikika nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi, isigo beyond the kaunti ya Meru na Nthiguru na iji yetu ya Kenya. Amona nteto ira nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kawira Mwangaza kurura siasa cia Meru akioneka kutharikira siasa na utongeria bwanga na mutuma. Asiasa gwita maoni kumania na miario ya Kawira otukubwe goro bakiuga bati mwetikiria areta ndoa Meru. Mwetithio omwe wa bikibiki gukwira mutinone jwa barabara Gitembene Northimenti. Ambunge kiamene kia ODM kuromba Oburu Ondinga kuthiria nkucha nio kiri kiama ki. Mwana nireto mathithio ni Purity Richard. Mwetithia wa bikibiki ne atigiatete utoro bwawe nyuma ya gukinywa ni lori ntere cia Gitembene kisigone kia Northimenti. Mututigi aririkanaga kugeragia kurigiria kuringana na ngari ingi muthemba jwa Sienta iria kurungi kujukia abiria na niria kwirika kugwa rungu lwa lori iria egwetete nayo ya muraga o au. Akode bare athira mututigi noka agwetithete bikibiki na rwero nkurukia kithimi. Caleb Mutembe gatwambirie na iji chekieba. Omwe wa bodaboda ni atete utoro wae nyuma ya kuringwa ni lori Meru Gitembene akigeria kumenyera kwaga kuringa ngari ya matatu ya Toyota Sienta irera rongamite gukamata abiria. Kwa majina naitwa John Barasa, chairman wa bodaboda Meru County. In fact tumepata msiba asubuhi ya leo, gari, lori na pikipiki. In fact vile kunasemekana kwa wale walikuwa karibu, kunasemekana hizi pikipiki zilikuwa zinaendeshana hizo mbili, lakini moja ikagusa ingine ikaanguka, ndio huyu jamaa akaanguka kwa mguu ya lori, ndio akaweza kupoteza maisha yake. Ile kitu ningelitaka kuomba ni wale watu ambao sisi tunaendesha pikipiki tukue waangalifu kwa njia. Hii ni mwaka mpya, leo ni tarehe 5, tumeanza na accident hapa Meru na ni makosa sana ambao tukue tunakimbia mbio sana wakati nini kwa njia hii, na njia iko na magari mengi, iko na watu mengi, iko na pikipiki mingi. Tukue tunaendesha pikipiki pole pole ndio tuweze kusevu nini maisha yetu, kwa sababu leo tunaanza kurudisha watoto shule, na tukianza kukimbia hivyo tutakuwa tunapoteza maisha yetu na tunapoteza watu ya pikipiki wengi sana. Kwa hivyo mimi naomba tukue waangalifu kwa njia, tusiwe tunakimbia ovyo ovyo tupoteze maisha yetu. Akojibariuga bikibiki irathije nyejere emwe gutindika enge nirio mututigi agwire na kuthongira rungu rwa lori. Hawa kwa nyuma walikuwa over speed. Then huyu mtu asienda akakanyanga emergency after kuona customer hapo akasimama. Sasa watu wa pikipiki wakakuja wakagongana. Huyu alikuwa nyuma mwenye sasa amekanyangwa alijaribu ku overtake juu ya hiyo emergency. Ndio sasa mwenye huyo mwingine alikuwa amegonga hiyo Sienta akaguswa akaanguka chini ya lori. Mutino uwa ntuko ya omtherukire ni utigite njana ntora ya mwetithio uwa bikibiki na kieba kinene. Kama leta metawaia ni mutuma araira Gitembene bana tokorikia gutamdo gari ngari athai na ari kuringia ntu Sienta bechinda na eranto abona gukamatana rwero ari bechinda na ikithioro na overtake atutega mbere
bana tugere niguo titikaria njerene bana tanto bana etithia ba bodaboda ni bakurwa kwimenyera wega na kuruguta kaora kenda kurigiria makarika tajaja accident ero kakuthithika aja rukiri na itukuromba burunda kacheto cha bikibiki joi mwaka jo moroto durato biki afiketu ya bikibiki bimenyere mono. Caleb Mutembei, Wero TV. Ama akethirwa arende bene 2027 kuruira ungavana bwa Meru na tigiti ya kiama kiawe kia UMP. Mwangaza na ithurite buru atetikiria na atiumba kugwata mbaru munya ni untu ni amutatire kagita karia au maru kaguo bicine ni achokete amurika thirikari ya ngavana Mutuma akiuga agatongeria maandamano ja manene kenda gwetia weti na mbere ni ndhuranirite riboti iji. United Opposition ya Meru ineri mutongeria wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza ni ambirite mwaka jo na njira ya kururia siasa cha Meru akiaria na orete bioria atongeria na siasa bonde baria kuga ni bothuranire maita ja tano gotigira ate kwatha jangavana Meru kingo giu baitire 2 years miaka iri batongeretie chairman wao Mithika Linturi bathingathiria Kathuri ni wari mukigio mambura jau beta munya beta mbonoko beta babangi bonde ngugi uboitire mwana MCS 47 kakana Kamiru gokire mungu Nkurukina ugete mwankera thaici gutengo ngavana Mutuma thithite kuguna kinya akaribe gembe kethana rire kundi ituone kana kegembe kena icoka kiandikagwa tukeroga kwandikwa lakini gikundi gitarirwa na begembe bamutia babuto ngwe kikundi gitarirwa kana kegembe gacia ngwe ikana kegembe kaka tiandiki kandikwa egita rimwe ari saindisia I think makiri na were akandika nto begera inyarami beko barandikite begembe tubone tia mutanoina kamuko kiogori obisine kuthanania tubulana Kawira nongerete atiwe ategwata mbaru Peter Munya kiregete kio ngavana ni untu kinyawe akaruira kio mimi ndamuringira thimu mwerensa ndikwari na MCS bawe ba PNU ndabere tutigeni kuthithia mantu jaja mtu naye wekanya kaweka miaka 5 athithie ngugi pumumakire ndari na MCS ba PNU bambira no nkoringire Munya bambira Munya ugaikaenda kabati kagwimpichi mama areka na MCS bawe kenda baka baedia kawe rifungana pambita gitine ende bachoka bambira na ndito ekenkire bacha go support na nkire bacha go support na kitu gani UMP ekarungeka candidate akira ngavana Mutuma atigane nawe buru yuronka na sera hii kama mama na itirere rewe endia sera siaku ila wenda yesio kama njogu endia sera sio kama njogu okiri mama muike kando bwana mbonoko Kawira netete na mbere kuga gote na mbecha kinye cha kuria kandarathi buretu 10% wamba butheri na mtu atherewa na nya bara karewa ibaka ibara gomba uitetera ya kingangi na bara bena bena shares wakarewa ande okio wangu gya wethro okio raia bioria nkarewa kana ntire wanu tukwina thina kiri budget untu borongo bora bathie kende kurukua akirekereria na ugete kiragi kwendeka Meru ne weti na mbere turenda kuona maendeleo ri je kuja kana Kameru is 15 billion so le to ara hii story cia go to confuse tukwenda confusion then Meru turienda ngugi batu turienda ngugi Maureen Kinya Wero TV ngwataniro yenu yari ngwataniro ya Katero ekuria ebiutu kwenjera bienu MCA wa Bogeta West DMK Kiogora ni achokeretie Kawira Mwangaza nyuma ya miario yawe utuku bwegoro kukurukira mitandao DMK norotete Mwangaza na unkumania na uchiendi bonene kire miaka ire ari obisine augete bate mwetikiria areta gituma na ndoa ni untumero nerare ikwambiria gukenero kiri akiregana na Kinya ugebo Mwangaza ate akethirwa arende bene 2027 akiuga ke watho Bobo Botiombika mutugikare na aranirite nawe na gututumira riboti iji mutongerio Meru kungania kiraito no mui Munya no mui Kathuri no mui Mithika Linturi no mburagite Mborwa bori na MP bamburagite MCA babonthe babai ngavana Mutuma no muthuku buru mawaziri bawe babai
yani muntu ura mwega Meru yugo ni migambo ya MC wa Bogeta West DMK Kyogora gichokia Njuguma yotu kwarerejirire gerini ura waringa bana Kawira Mwangaza akiuga richona niwe wenka mutongiro ura mutherukire bangi na kinya kuma na migambo ya Kawira akiuga no MCs batumiro buthuku ni atongeria baome bethira bakimweberia gitine DMK nethirite gikanukia untubu akiuga boba tumirwa kinyanu no kamitire no tongire bo Mwangaza butabujaga buru kwa utika kuga ngai munya ugire mpingo na ibatu twakwingira ikure mokaria Meru tika kuga uge ngikira itwa kwingira anga kinya kira itwa ringi mbira ndendi mkenga Kawira ntenge muthikira kwa wathugania twi robot cio control tutera mitwe kingi DMK Kyogora no ugite kwa mianka iria wathani bo Mwangaza no katumire kigina kia mwingi gwitongia wengwa na akiuga ngabana mutumake ja kuthithia uchungu ni bo tumiri bo kigina kia mwingi ndiria Mwangaza ari obisine ariuga thaija bati kwithire kirimpengu na rinchera miaka irete sibitari urakire gwaku sibitari cia Meru iragwa cionthe miaka iri uri ngabana tenja wakire na miundo ragore mingi ugo kaonde twa miaka iwire uri ngabana guti mwambongi woneka guku ne munene ngurukieku ubati kwethira uri ndene bwa kuongera DMK no ugite bonande Mwangaza eta na mbere kubakia kara ritho bate mukirira kairi na kinya ja maturene bakethira beka bananao tahumba kuga anga ngiraundi ne mbejete nkabuthi koko angiraundi ire kugwenga mama ukabatu tugaukirira tugakutharia ura kitheti kira kia majani kitharagwa gikabu kira goketha majani nabu ukuga wina ngiraundi muthiene DMK no ugite wakiri wa Mwangaza no kaba kumwaire na bakamurira mubuko ta Nchuku Karanga bakimwagairia akethari ndebene siasene cha mwaka jwa 2027 untubura kwa butikarika Bruna atithirari ndebeneu na kinyake morota na mugeria kethana kuthugania ari na thingati nethira kirungi kamukuru awe kana morongi na gitene siasene twitite you are impeached kugeria kuga ngo ketho ende bene eu ni impossibility na mawakirio baba kwa iyo ketho ende bene no baba arire mbia ciaku bekwira mama ote no witite ankwire uma thai kionoko ndi muntu wije sheria utithiro uri ende bene no tiumba urunga ma you are impeached uko ote kuga wina ngiraundi muno leta murega kana mwaronya kwa kwenda leta iruja kila mtu komeru left right and center ke report rate to shawero reakwa rieto ne mutuge kare Gikundi kia New Dawn kinyakio gitetigie nyuma gucokia migwi ya Kawira Mwangaza nyuma yawe kuoneka akimeneria bonene wathani bwa mutuma ntwithinkia ni borite Kawira kwa ntwithinkia gitiyo na kanya kakuritira Meru ngugi bakimuririkania engirwe ni untu bwa kuremwa ni ngugi yawe Raymond Mwenda ari na nteto taridia kiama be kundi kia New Dawn ipamutharikirite ora ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumania na Meru yawe yeoro utuku wafoma ngavana Kawira Mwangaza indiregirwo kiuria Meru a New Dawn na iri akwenda gukura Meru a New Dawn ni iri aja na arua ibaugite Meru kaunti na thiri no ntubo ngavana mutuma na komuria Kawira arie kwa we akirithia ng'ombe one ora ngui kuritwa Meru thaiji no kiri na ina thiri no ntubo mutuma ntoithinkia ngavana wetu ura Murungu atunenkererie ukarenjeku ukirithagia ng'ombe na ngugie murega ere ekuringa ngita mutwara yekere eu ni ngugire kububuira bwebuba iri ibaugite cibitari ra Kawira arurite ni ntobia thirikari ya kaunti ya Meru biutumika kuo na kuongela kuwa baeta kuliunga nao intobira nefat Miriam baumete kura ria baringa mbisha ng'ambo bia cibitari level 5 machini ira cionthe ciari cia cancer machini ira cionthe CT machini cionthe nurarura cio Mwangaza cibitari tukanjirio kumurega no ndono rwitwa mamire katora akiri at least no tu cibitari ruorwa tuya kuliunga kuo halanji na wete oke akwingwetene utiomba kurombete kiumi yake 13 na kuongela kuwa nyake akuromba rengi bamwingora bamwingire katiba ya Kenya ni very clear uka impeached utemenya kuromba giti miaka 13 tiga court
yambite kweberia impeachment. Kawira Mwangaza no impeachedwe and you stand impeached. No teromba gete miaka 13 na kwere ojo kinya okaromba gete after 10 years tutethra tugukua tukethra tureo o twakuritere gete na ni tugakurita kairi. Muthuji wa siasa Oscar Mutugi akithuja miario ya Kawira na ugite Kawira etumira njira eu kenda atongoria baba mucokeria kenda ambiriria ndo nabo kisiasa ne thuganio rira ngutega behavior ya Mwangaza ikwithirwa na realize that kuma kweberwa gitine kia governor profile yawe kana kwithirwa mathuganio ne zantu ikwithiritwe kunyiite na kiwango gikinene na gute discussion nyingi tikuendelea na aria kwithirwa akigwetwa na thairia na ndi ethiritwa akigweta antu ba bonthe plan yawe kana strategy yawe ikwithirwa na ndi antu ba bakikaraje kapo mucokeria bebo na from action uyo mucokeria ethirwa agicoka na ndiki discussion cia siasa cia Meru. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Abiashara thokone ya ndethia ya Ngondone ni boketie kajukao na guteta ni wongere kubwa wa mbabwa ng'ombe ntereji bariuga ndethia nkurukia ngiri 5 ni chietwe kagita kathigonko ntubura bubaringithitie bunene ni bameneretie abunge bameru bakiuga gute matagari ya jagitumi bethirite bakijukia kurwana wagagia bo. John Thiga katumenyithie nkuruki. Rethi na abiashara bandithe kuma thokoni ya Ngondone giciko bunge atigane West na muthuro munene ibonanite kuria kwaniro ko ikira bakuwe wamba bandithe bura bwithirite bwitabarikia ntere ino na araba kwegitaira thigunko akibaijirito ngurukia ndithe ngiri 5 no tie no emwe yomba kwegua egicoka kaita gaga thiunko kuma tariki 20 December itonete thina utemo mero wa mama kuma embe tiania yonthe mwangai mutu mundaimenti mwangatharaga utemo mero wa mama kwa hivyo ndiromba nkiuga atiri itu raisi wetu uruwa wina kindiki no kiuga kindiki mwana wetu utibwo ututethie burunya munini oku ithina tukuria empu wetu bonthe katubanitie utemu ndo tuthetera utemu ndo guonya twandamane kana tutethunya atia kana raisi wetia lisiera yonthe batu tuyini ng'ombe uturia bora ng'ombe mwangiria yana batu tone bia kuria na bio jokiana kuma tariki 25 mwankeru ari ichete ng'ombe ngiri 5 na antu iborai na bangi chionje bisibitari kuma twatura twaba kinya iba kenyata mwanka twa ya utotona mantu yange yana ya tu nayo nende woni ende ya ng'ombe kiakwa kiaitere na ndi mukuru utebio ntikinya na bio kinyambi na kinya nende na ara ile ng'ombe no kaiweta ilo kwenda kuria president wetu na gendekio uo wero wetu na MP yato durete tobathurete baita tothira inarende bakutheta bunene ikira bakuiberite operation ikarutho kenda ndithie cho ikaomba kuigicoka indi mwankira guti operation bona kinya kanini president tuilele twaiteria operation twerekea note yo yana nanga to ikwa ko weta nao kamero te akoringere kura baba kaunti inge chonde kai koretoro operation gontuko baicoka iruintobio bato toeterio operation kendekiare yako aiko interior ara vice president no to operation tona itoku operation nebwethwe nonto kendeke na twerere operation yekabwethwa torori gatoteke nyereria anto bange kenda kothro to operation yerabwethu mwanka thai tona kieto kuba to barato kwa to karia wana biashara okia gwethro to operation torua twetha imbi torua twetha imbi nara boro tithirite kiara abunge bonthe bakuma kaunti ya Meru baraba kuotie no mwaragiria mantu magomba bobo andithia bariunga Meru bakiaragiria mantu matuta bagiwa mwango ngiri 47 toka wikuraya na ibabeterete ndebeni baboni burakainagira mwereni tuko na MP wa Meru 9 na seneta moja na yu mama wa kina mama huyo naye anaitwa Kailemia na hakuna wowote anaongea maneno ya ng'ombe. Hiyo watu wote MP wanakuyanga huko wanaita watu wanasema tu tamu, lakini hakuna yule mtu anaongea maneno ya ng'ombe. Ng'ombe inaenda au kama vile tutafuata, wote wanakimya kwa sababu
wote waliwekwa kwa mfuko na president. Hakuna ule anaongea. Kwa hivyo tunasema hii watu wote MP wote wanutamu na tuogopi tukisema wanutamu wote nyumbani wanutamu weko ererore munana kethe oteto tethia wowe kotote kuringira kura kethe akote kwenda kura cha Meru twire kiripotera thutha cha Weru kuma ntere cha Ngundu na gicigo bunge atigane West Mbeta wa John Thiga. Tugicokera tukabumenyithia buria bunge bakiama kia ODM bethirite bakiromba mutongeria wa kiama ki kwithirwa akithiria nkuchanio iria cikujirwa ndene yakio ugeta kuraja. Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na gitumi kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nonto bwaku twerugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727775555 19 Queens Hotel where every coin matters. Mama Kanana niuzi yako unga Ngano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, sema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Nende kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio bala. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tuongale ona ndeze. Mbie kwende. Maro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio
ngima ya Lea Premium na chapati na muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Menyera na kuria nje yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Ngechokera na nteto nkuruki abunge kuma kiri kiama kia ODM ni barombete mutongeria wa kiama giki Oburu Odinga gutonyera na kugeria kuthiria nkuchenyo iri gukujirwa gatigati ka kiama batongeretwe ni mubunge wa Rarienda Otiende Amolo bare athera nkuchenyo iji ni chiambiritie gutabarikia nyuma ya gikuo kia Raila Odinga na nigwite gukinya muthia kenda kiama kirungama. Anthony Kathenya ni agutwacho na njire ndiku. Nyume ya mpatho nene kuthina mbele kuonekana kiamani kia ODM Meri Kathumba nyume kukia mutongero kiama giki Raila Odinga kiume kithiru mwandiki munene kiama giki Edwin Sifuna akiumagire mathikoni Murang'a na kumeneria mutongero baba nini bunge nene Junet Mohamed ni kile Sifuna agwetiria ati Junet Mohamed atomero thukumbesa jangwatanire Azimio kithirano kia mwaka 2020 mbesa ile jari nenkane no lwari Rais Uhuru Kenyatta. Junet na wakiri masokio akirithia ati gutembesa janenkane ni Uhuru Kenyatta kiri kampeni ya Azimio na mbesa ile Uhuru arutile janenkane kiri Muruagina Mo Kenyatta. Tonkusanie nwake weekendi mbeto kunikwanekanite mbathukano nene ya gisiasa gatigati ka mubungu wa Embakasist Babu Owino na MC wa Kilelesho Robert Alai nyume ya Babu kuthitanga laini kumudhiitira kumuringa risasi mukawa ni umwa muja Nairobi. Kumani na mpatho ino atongore Kathumba ba kiama kia ODM leo ni beumiritie na kule mutongore kiama giki Oburu Odinga au thuri ni musemeni watongore banene ba kiama giki kenda gukinya muthia mpathukano ino. Given the positions of trust bestowed on them, we urge the party officials, including Secretary General Senator Edwin Sifuna and the National Assembly Minority Leader, Honorable Junet Mohamed, to desist from public verbal slurs and return to the table for internal discussions. We encourage the party leader to call for an internal spitting session to avoid the ongoing mudfest. That it's very easy to point fingers at different people. There are those who will point fingers at the President William Samoei Ruto. There are people who will point fingers at retired President Uhuru Kenyatta. That's not the issue. The issue is to look inward. Our challenges are self-inflicted. Kulingana na tongore baba mpatho ino no kaithite na mbere kuthirio gatumba rubwa kiama giki na kwino batarubwa jo ukinya muthia. It is for this reason that we request our party leader, Senator Dr. Oburu Oginga, to move with speed, convene the party's organs and help restore public confidence in the party before we begin to hemorrhage members to insignificant political formations. The current intolerance does not augur well for a revolutionary movement that the Right Honorable Raila Odinga founded on the ideals of democracy, free speech and justice. So we are calling our party to be alert and be more inward looking and solve our issues through an internal spitting session. We are not ready to see the party dying. We are here and we are now calling upon our party leader, who is Senator Oburu Odinga, within this new year to call party to order. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Achiari na aritwa bakuru ba chukuru ya primary ya Kigumante rechia iguru na Tigania Central ne bakununguna iguru ya kireba kuga ne kuthuka kwa miako ya gitumi ontubore abwambiritie kuringithia bonene kithomo kia aritwa. Achiari baba nande ne baete mwarimu munene mukana jwa mukondo jwa mbere jwa mwaka kwerekania mantu kana bagekira mantu nzarene chiao gochwangerekana. John Thega gatumenyithie chio ringi.
amwe baciari na arito batene bacukuru ya primary ya Kigoma irari ntere ya igurune gwondia thangatha tigana central giciko bunge atigana east bonanite muthuro umunene nontu borungamiri bacukuru ino ira bakuga miako ikarita maganjo untu bakuwi bucoke githomo na nyuma bonene kiri ntere ino igurune cash crop wira twene oni kithomo. Our parents invest in education. No kethera aciari betu iba ku invest in education. Gintu kira tutitikiria turi a youth. Tutitikiria na betu gutuika baithomaira tirine we ya class ukethera class gutina iti class gutina ibobibugi itirine ana bakuriga thikora uses capitation as school we uka compare school to other school to very poor ukailio kaona ila cia bira bitena desk ni twatigite kuisia une kangire ita replace no ira endre ukaila condition ira ana bakuriga itebi bakalila very poor ukaila stima si damaged every disk kireana etukuria and teacher they are accountable for anything kithemo ku yako ya chukuru iri yeya inayekawa in our school we differentiate staff room, we differentiate classes, we differentiate stores. Tu aciari etuthurite kamiti twithura kamiti ikaritwa igaikirwa engi newe wikirwa engi tutikwithirwa tukiuciso ya aciari ewe ithurie njaro no mithurite imwarimu iruto kana no kana igachagwa kana gota yani mwana ora monini mwana PP1 agita kioro atukana kabindete na gambuti kinanguma kironi kuno tubwa urage ya kiboboi na arende banengerete mwarimu munene wa cukuru ino mwanka muthiani wa tamu ino kwambire muthenya we mthi bakiwa mweri wena bakaya kaire na bakaiwa bayite kuwata machokio imbi nontu mwarimu uyu munene thiritwa kiriwo gucukuru ino kithira pe the master of which no one of the school akulingana na ora school yetu ikaritha hii tunampea amnesty ya mieri 3 thai mweri wena tukiya holiday turenda kwithia school yetu esencetie athe the situation school yetu ikaritha hii mweri wena tukiya ora Biblia uga devils goes and come into sevens tukaya into sevens ukethia kaya muremete meakithia erete and community but we are capable management chukuru oya boko linia uwa toba atmetambia 4 months tukaya ringe mweri wena na kethia uthi atua bakathia bai kuyukia bahatwe as the representative of our community tukaloama na toloama batenda bora bokaona kana nyo batetikiria uoni kabankwete kana kangero no tuba skuru ntetikiria skuru wa we will fight and make sure to unite na to bring the Kigoma primary into right direction. Thomas Matamia 3 months morio nyanto ya toeleze impikito. Ye reporter ndo chawero kumante cheguru ne tigana centro geshko bunga tigana east imbeta wa John Vega. Akariba kithare ward-ine ya njia Igembe Central bari na gintu kia gukenera mwaka mweru nyuma ya thirikari ya county gukurukira Minister Baptista Kanyaru kubenjira kithima kia Ruji. Kanyaru ni atariritie ati ithima biria bikwenjwa ni wathani bwanga bana mutuma kagitene gaka bikanenkanirwa njarene cha kambuni ya Ruji ya Meruasco kenda biomba kumenyerwa bwega. Marion Karugi na Nteto Eji. Nyuma ya kunyamara kwa kaita ni thina ya rui akari na aturi bakethare bena bia ukenera nyuma ya thirikari ya kaunti ya Meru kulukira waziri wa rui Baptista Kanyaru kwambiriria muradi yo kubakuthurira rui kenda kubarita mitungi miongo baulira tukwenja au twamenja na tutemithia kariu tumikire sola kenda tumba kuringa rui na bandu twababwithiria tangi au €32 euro rina stand kenda rui rumbo kinyakuraya na rumba utumika ni antu baingi ki project ye itulolete na turiona ibatiri tote diantu over 500 families itala mechi mana tano itiengirinya idano chibatiri takunyoru Kithare day school included na Kithare primary school turare a challenge nene muno rui lakini rwari itugora murungu iboya no ntuto ikwaria na waziri na twaria na governor na timu yoke department rwari tukona kithima kia rui na bati tukalete tore MCAs tukamenya uto empower the department na kwa allocate resources kenda ntubetu bomba kunywa mbi waziri Baptista na witethi mabira pakwenja na ukwamura bira bya kwamire bakabinenkanire kiri kambuni ya Meruasco no ntoba kubimenyera kirankaromba ntubairie na chukuru ile au no tuturinja tena chukuru itukwenda boli menyero na itwareti nya mweshimiwa twatikaniriria rwechetu twenja thai
turichinenkera kampuni yetu ya Meru Wasco kenda yumba uchimanage boya na ukiakuloelia ndu i kumanage ni community iba uchanji antu becha cia kumanage rui battery aro athuka becha ite kuoneka chumba kuripia solar kana pump cia athuka no tupini to stima ngo ya thirikari kureta project lakini twarikio chireta project yuchi ya cha mwananchi subondo tukuromba kinyana haraku onda twina water project cha bows na intakes na pipelines cionthe tumenyere indu ira kenda chumba ututethia arimu baskuri ya sekondari na primary ya Kithare ni bonekanite ukenera murandi juu baitaria mathina jara bethirito baikulukira kuona rui skuru barabara ara mbuga wikuruka na njira ari burona ore turatinda kugita njira kenda tukundirwo ruje kuma kwa neibale mara nyingi ukona tugikira muthetu barabarene ni untu bwa thina ira turari neo ya kunywa ruji ukilukira rwiru twi skuru Kithare primary twatethuka tukaomba kurima sukuma tukaomba kurima pempe itariria simbi nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karungi wa Naftali. Musiasa Edwin Kiongozi ni ameneretie abunge ba Meru baria bonekete kuthiurukania na ntura bakigeria kwenderia kariru imborwa kwendekithia Rais Ruto kwewa kibindi kia biiri. Ariuga abunge babane boriritwe ni ngugi ya witi na mbere akiuga kuri na mathina ja maingi jaria batere gutegerwa. Muthuri Muriuki ni wothuranirite ripoti ije. Uyu ni musiasa Edwin Kiongozi akiariria mantu gege mwaka muthiru arabunge ba Meru baronekene mono bakiuthurania ntuku ba mbeca nkurana kureta witi na mbere na ru inkwenda kwira atongeria betu muno bara baringeri kura je MPs imbonete bakithiuruka na mbeca bakieja na ngiri anga 500 anga 300 mbeca iwote faida iretete ndene Meru riria batu tutina nduo challenge tutina sewage system jera itete Rwanyange wa constituency yenu itina barabara mwaka jojo no monka babu butaleria Meru apart from handout imbibo bakabo imbibo thitheretia Meru na imbibo bangite obathithe Nkuruki Edwin Kiongozi etho akirotera Senator Meru Kathuri Murungi ni kiria kugana ndi ni karataka siasa guciatha na ntuba Meru Kathuri Murungi uninda usupport atugwa turendete kia wasiri ndathiurukania na Kathuri Murungi Meru yonthe na Meru ibene eta agarukira njirene ndamurio ni atete kia wasiri gia kara ambira tumbo kwanza ambira agwetrwa kibunda eja kwanto beto magana jaire ndene Meru County gitekia wasiri kira kiritethia mu Meru kiaura kwa atongeria jababu bonkuwa kairia Meru ibatikane na utongeria jabu bokuthangikia antu na guchethera a Meru karata kuringana na Kiongozi ariuga ndu bara bonthe bakuga tutam tikingi no ndu bambecire bakwewa kagita karia bauthuranitwe amwe ete kobua na ikia tumio kuona antu bara betu bakuga tutam mweshimwa president baluga tutam nonto bothayu bothuranua ikathuri Murungi aba magana jaire abera ugeni mbakse president yone neke nonto kathuri Murungi otekwita siwe njere gakoromone ekuchwa eta Rwanyange weta ugira mbakso nonto siwe njie kobua akina ne mutongire mugongo mwaka juju no mwanka garure kuringa sasa nene kaunti Meru na kila ikabata ni gutigira mawira nja ikirite mu Meru jakuthika kyujurua president vivya njira iria werere ya Meru bakwenda kuthitherua ikira roji thithia barabara rugora nduo challenge maandira cionthe otwirerete turi a Meru twigo supporta ni thithio one ototigwa tutamura kintu kira tubati kwitha tukira antu beturi ibarabara ingana ithithetwe nenda mwingana ithithetwe nenduo challenge ngana iruguri nembia antu beto bonete no ntugintu kira gituma mutongeria thurwa ni maendeleo na tutekira kaire tutwa antu bakura mpe na oturia maru Meru gutekia kuona na president ndo gwante kurwa nagwe ango ku advise like my brother change style wa mwaka jo mwero wananchi bone maendeleo bombe kuwa tutam Mutene Kiongozi atumantuma kengavana Meru mutuma aba no Meru mutuma to ithinkia iwe nkote thuketie rietwa menyanira na Kathuri Murungi no ntwagota Kathuri Murungi rara rokiria roko kurira mpe otukwa kararo gukuja maguru iguru akiwanete kiangawa na kwenda Muthuri Muriuki Weru TV mutiro kangangi
Onde chukuru chiambirite kurugurwa na aru aciari ne bataririte kuremerwa ni murigo jwa bisi maukungu cha chukuru na into bingi bya gitumi bira bikwendeka kenda gukinyaniria kithomo gya CBE kenda gutetheria MC wa Timau Martin Kimathi ni achumirite kugwata mbaru aciari wodine awe na njira ya kuba nguo cia gucoka chukuru. Aciari baba bagicokia nkatho ni bataririte kinya murigo jwana bara bagatonya GSS kuma grade 6 na kinya senior school. Kakimutegi na ripoti iji. Akiaria gitarire kuruta uteithio bobo mwanya MC wa Timau Martin Kimathi Kombore airuga aciari mono bana bara batonyete grade 7 na grade 10 bakunyerwa mono ni ntobira bagwetwa cukuru na weta mutongoria none tibwega kabanyithanyithiria murigo na kubagurira uniform aranenkanirite uniform ino kiri cukuru cionthe cia wandi yake otegera urithira betitwe intonka witaga kiratasi kiu bakarajaga secondary ana betite urithira uniform baritwe uniform ijiri bagetwa dictionary bagetwa kamusi irakarire tuja secondary uri eri in junior secondary lakini muciari na gutonya inyamuko mono na kuinka cost iri guru mono kana at least kuhakikisha mwana huyu agweta grade 7 kurithira atumirite mbeca nyingi mono so tuona ibwega ndona ibwega at least tugeria kunyinya kamurigo kanini haria ngai atumbithitie na itukuromba ngai atumbithie na inya mono no tugure inyana bonthe kuma mwana uria umite PP1 mwanka mwana uria wi grade 9 at least kenda bomba kugitaburia na akiongera Kombore tuije no kithire kigintu rahisi ke mtu kawaida lakini ke mtu joreo thoma na challenge ja woni mbijite gintu gya kawaida bagukinyira ana beto at least tuhakikisha bagukaraina decent way thairia bagu transition otu baguzi bwaini twigita tureja na skuru cionthe nuntu bura bukenereto muno na aciari bara bakuga gukurukira uteithio bobo bakomba kurutha ntu bungi bongo bakiuga imutongoria wa kuga na kurutha twikite gutwira untu na twingiria naro no twitite nuntu bwa gutwa uniform ciana iyo matukwija tuguchithira tutona ongi ogutukinya utukinyite na gutwa uniform na manto ja maingi na inya irabu bya mibira na manto maingi itu ninya ti mwaka juju akinyirira ringi no atutethetie kinya utegera ura gukari maisha taja bui mono nonete ibwega atuthirie murigo juju ka uniform ugwa we muciari arotukari na yuku kana arotukari akiratu kia mwana kana arotukari na mbagi kwa uniform we gakava au umbe kugura mbagi kana kiratu kana burana no ntukwiyo no agukavira aya gacoka kamucokeria nkatho no ntumanto zira jonthe atwiraga na tuthithagiria kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi ni kuma kiri rugono runi otukuona kanya kangi ga kunogoka tugicokera nkabumenyithia buria mubunge wa Igembe Central Dan Kile acokeretie anthu bawe bagi siasa. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Innovation and creativity is now at your doorstep. DMBTI introduces cutting-edge graphic design and animation training to propel your career in the broadcast and digital space. Short courses also available. DMBTI Meru, located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Turn your passion into a profession.
Anwije maziwa loan ya Golden Pillar Sacco nyo tethi bo murimi weria murimi nandi no wigwatire mainda jatantatu jamarija kujeria na kagita kurea ni mwanka mieri 48 na igarantas bari akiba kuendeka. Maziwa loan kuma ko Golden Pillar Sacco nyo mushore wakwe wa murimi kenda kugwata nteto nkuruki riongira rwangiro Golden Pillar Sacco runde rwarure yakwe nagwe kana uturingire thimukire 0702 140140 kana uriongere mutandao wetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Egitara digonko negitara kujamo ukenera nabiro bina nankanya neginto kya gitomi mono kirikeno kyanja ibwaga akanya no ntubwa kudura nagwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mvoko Flower nagututwikire namba 1 ndiguro yonde ibwaga okaire distributors na India Bond Kenya yonde ni ntubwa gutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera digonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Aldogani skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru iria kwezaga muchemojo campus ora kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igweta kiri sekta ya mathomo jeguru turi nari tukuma nkuruki nthiguru 34 campus chetu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute na nituwejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanjiza PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumani na onture bwetu bwagi Kristo na guchiatira gukiria kithomo no twitite na mbere gutongeria kiri gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science kana Education and Social Sciences. Ni untubonte tonkuruki turingire thimo kurukira 0724 256 162 kana 0725 751 878 kana uriongire mutandao wetu ni www.kemu.ac.ke kenda uchiandikithe kirojukania bwa January. Kenya Methodist University, the future is here. Mwazeni wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Mubunge wa Igembe Central Dan Kele ni achokerete anthubawe bage siasa barabethirite bakimugerera migwe ni untubwawe kuga gicigo gikine kyo gitongerete na manto ja mathuku. Agitetera Kele augite kuri na ma ya kwira na uma kenda kugwatanira gukindana na kuthiria mitugo mithuku nturene. Augite no mwanka guchuwe uria kithomo kigokira gicigone kiu ni untukire antu ni athuku. Dennis Mugendi katumenyithia nkuruki. Ni withiritwe iri ntuku ya kugwirwa kiri ikundi mwanya mwanya gicone kyo bunge kya Igembe Central arabia mukirite mbesa cia Uwezo Fans kuma kiri mu bunge Dan Kiri agwatanirite na obisi ya murungamirwe ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile mia mbesa cia ucionjorithia kiri miradi mwanya mwanya iria bali nayo. 400,000. Asante na hongera kwa kazi nzuri.
usiumia waikusanya mangapo kwamba kwa access mbele serikali ndio mungora kwa rudi kwa kila pesa serikali ndio kwa rudi tena kwa pesa hii mwako tulio. Hizi ni pesa ambazo zinatakikana kutuinua kimaisha, si ndio? Hizi ni pesa ambazo zile miradi ambazo tuliandika kwa proposal ili tukaweza kupata hizi pesa, tafadhali tutumie hizi pesa kwa hizo miradi. Sogerie heshima beto dan kile heshima karamka ile nyankaba no ntuba kuone kubatire muno kembye isi Uwezo Fund bureterwa na oibo pio kyakiwa mbese hii siyete right time eitrare kuendekana no ntuikia kuya arambere aidendete kuyera kinye komyote kiona kadai na kuringana na Dan Kiri ni ati no agete na mbe na kurumura nyama arerumite nyongo gishoneki na riuga ati gukira bare bakumumeneria tonto ngugi isika mwariye kidurano kijite juzi opinion ile ya ikiwa Igembe Central ni etongole tinangala kwa kwenda shukuru ndio kwa utendaka Igembe Central ni ngozete ari kulito shukuru wetu wanato nini Igembe Central ndio dada anto wapi ndio kimu Igembe Central ndio dada ndalo mambo sema ndio wa mandu yale kana hayo ni tutongoza ndio kwenda kuongoza mandu ama yake ni sawa ene kwa ndio 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 hao ile na tu mangere muno babu mano ite mundo ko ida kironda o ida kironda ki boro ni sawa ko ndo kironda akita na dokala ndala kuwa ari beto bakala kote zuku wana mra kuwa teka ba kaua kaenda ine musiare musiaka mnyako mandu hapo endelea na mwezi nua mwale wa kwa aibu ba na ndere ine tete alafu aria baba aria muno bakwa tutamu aba tutona nafasi ya kwaria toruwa ate ha Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe Central, County ya Meru. Ayuthi kuma wodine ya Mukothima ni batumite iromba kirinthuke yao guciandikithia kura kwa wingi ondi ithurano bia 2027 bithengerete miario eje yumirite Miareji yumirite kiri gikaro kia atongeria bambe ombethi baria bakuigeki ni mubunge Susan Ngugi Mwindu akiaria Mwindu na ugite gwa kagita ga Karanja gicigo kia Tharaka ni kionekete gutezanirwa akiuga Mwankera Uchuka na Mara ni barikite kuona giti kia ngavana na Nandi ni Mutharaka ubatere kwe wakanya. Paul Kabethe katumenyithitio muratho kuma wandini ya Mukothime mbirira bagocokanagiria rwaria amwe na atongoria bangi ngambe ombethi aba bakiuga kuri na gitumi kinene kia bo kugwatagwa njara na nkuruki kuonerua kamwengere pere Ngugi 2022 na ibakuiba kwenda gite kia MP ibare muringo we yao wapewa Ngugi mali fulani tiriti anto bwega nonto tiko mea kana kagita gakinya anto abu obende wapewa Ngugi batiriti bwega tiko beya ndoroko ukiba uri aunjirani uri aunjirani ukibengatagia igorwamirite mbechi gipeo ni gore yagu wapewa kanya tiriti anto bwega mwe kuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu na orankurukia kurikire nthunguru mwino akiuga tembe ombethi baingi bena wotibo kuigwa bara tongoria agante goroni vijana wa leo ana be mde yudie mde neka treta transformation Mukothima Ward, transformation Tharaka constituency, transformation Tharaka Nithi Kenya mzima. Ana betu mde vijana ibatige kwirwa vijana ni viongozi wa kesho. Akibenyire kuiba kwibandikithia kiruringi bwa kura nontombe ombethi baingi batienda kuringa kura. Botitongoria ndegoro eno botena kura na kibande. Watandi kura isiretaga change. Inya yaku ti chiringi ganira warumwa, inya yaku ti 500 na timbesa, inya ya mtu wonde mujuthi wonde mwekoro mtu murume arare juthi mono tafadhali watandikura gitani wako Susan atariretia ende kinyato tomane ntomwa baraba kuga gontukura na kuna gutona riato kuga chuka egamba ngombe nionire times 2 oro kuga chuka egamba ngombe nionire times 8 kone ruaka ere narikane kinyamara nionire na Tharaka ni etona
Al-Zizia nebo nchamba chia gikombe kia Gitu Derby nyuma ya kuura nchamba cha mjini nicho Black Panther. Akiaria minista wa misetho Elias Murega augete thirikari yangabana mutuma igeta na mbere kugwata mbaru michezo. Muthuru Muriuki gatumenyithie. Ndio shindani bunene pomwechino jwa mubira jwa maguru ajendene mutijo Kangangi katika timu ya Al-Zizia na Black Panther ira ijekera ja Gitu Derby mchezo juju njwe kushire mashabiki jamingi jaja ja kujona ango shukuru mashabiki beto nyabara bato sponsaga na baraki nyabomba ko jabaga ita chiringe kana dere entrance totere agia game and support to that toke sikaga as one way of commemorate fan ikenda nya timu chomba kwedro chena at least ina fans chako sustain league chiao as we go on. Mutera jwegoro minister wa michezo na mpimbithi Elias Murega no rari referee athititio ju injire mwe konani ati kinya referee ningugi ira mpimbithi babiriko thabakia mukira onira muthia gochethia game is more than 10 years. Lakini there are so many things chumbete ku evolve, maybe the new laws ikethro 25-26 ichethre to advance as we go on. So laws of the game at least na pace nye mchetho ni umbete kwethro ireguru na itokuga congratulations ako chethia mubira akatumira sheria jauni mbethode again match komo NSL nkomo assess ndona is capable and ago set a very good example ke youths beto na beto bandaka india mna bubu aga mwaka juju ya thirikari ya county bena moroto jo munene jo gutigira tiba kwa maritano itunte mwanya bya mibira nigera jombo kura nkuruki kwa ito go encourage referees bare upcoming itombete kwethro as a county government to train more than 8 referees na this year together to train ma coaches especially introductory course mbere to ambaire CAFD ikenda to encourage at least baba inge baraba kwezera bomba nyagotonya na professionalism na pia professionals in different areas na after to train ma coaches to combine go train officials inyabo bombe kwethira pakebe na administration skills cha team chia anandi oromba nikiri kampuni mwanya ndene kaunti mbiro nyakaome kwithuriki gwatambaru team la chumite meru chuchethera nkathie guru nikenda bomba kumba na nkuruki na ya turengiromba thamini sana sponsors wejendene mubira jwa these local teams cause ogetegera Al-Zizia the Div 1 Black Panther eke Conference League lakini bareja amwe at least tone kedra tomba kona some funds to facilitate nonto football is very expensive. Very many people brands are not willing kana batere de ku support mubira ko tore ya thirikari kinyako na alternative ko kethira kama thirikari te kumba nonto ba the constraint of the budget. Let them also look for sponsors for us. Let them encourage Anto Bombe kuja goto sponsor mubira na jojo ikienda tumba kuita aumbere. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutijo Kangangi. Chelsea ni uririte ndaikene